Atalo fatu ile anganga whaaloalo i le nei fo i tai au manuia. Le lofa maleanga le leo le atua o leo wa tātou pale whengai. Tai au manu ai leo le vaa o mala. Lau sunga le teitai o le sauninga. Lau sunga tau lotonga piliamu. E ka le sia e whakasa mai whangamalo. O rua fionga i sui pāle mi o le kāpeneta. Minista o Kapeneta, lau fionga le teitei fono o le komiti whaapitoa, o le fulinga o komiti o le tātou fono whaatonu, ma lau komiti a fionga i teitei fono uma, tātou komiti whaalapopitonga malo, ai mai se sui uma o board members o tātou mafuta le nei aso. Manatua lewa tātou whaalongolongo le upufola e tō matauinai, se upu whala e au o nei aso. Mo rea tuaile ngang whaaftei lau sunga le teitai o le sauninga. Mo ea mai ale tapasa ma le ala na mafuai o na e se manatu. O le aso e te tau o na wheiloa iai na tātou maftanga le nei aso. O te whatalofa tuai le paia ma le mamalu mawalunga o auto o fionga i teitei fono. Ai mei se fo i sui mamalu umma o tātou board members. O tātou board umma e luas furma le fitu o le tātou malo. O le aunga malwha moe o le tai au le nei. I lo tūla iatu. O au le taitai o le malo a fio atu o fionga i sui pāle mia ma minista. Ina ia maua sa tātou whelo inga whapenei mo leo rua teimi. O le se fulu tolu ne nei o vai aso. Talu na mātou tūla i tau ave le tunu. O mail whātau tonga alo ian whātino il pāne mene. Whaito whinga, mātou o mai loa. Alu le tangata, ewa aila na mtanga luenga, po a fōringa lai ai. Ma tō uma nei, tō su tolu tō su farming style Kapeneta e a fia i mau le pānemia, ma u fo imta whai oi o leu tau ave. Taimile nei, o lo ao manongi, po le a le tūlanga o lo iai imtanga luenga al malo, po a fo i tūlanga o lo iai whalapo tonga al malo, e iai lo tō pa ia ma lo tō mamadu. O mai ana mātou wheloa i mwhaulu lunga oma o mtanga luenga al malo. Sui whaulu lu sei tau lava i se tangata sili ona ma ua lalo na ngā luenga i whaatino i tonu tanga luenga al malo. O mai ana mātou wheloa i ma le societe fo mai uma o le tātou watunu. Ali matamai teitau si mai. O mai a poina mātou wheloa i masui o nuu uma, sui ta mai tai o tū malo tai tō tasi uma lima sfumantasi. O le tātou watanu. Tai aole nei, mātou manatu ai, ua taun tātou wheloa. Au tau a fionga te te whono masui mamalu uma, komiti whafoe. O le taritununga whaavai al whainga malo fau. E tau, ana tātou nofo malama i tūlanga uma o le afo lau ai le sao sa mo le silima tausanga. E le mwhaina mātou wopo ngisa e whaina ngā luenga. Aisea, e taun tātou wheloai. Tauna mātou whesili atu. Tau whaino tau sauno mai po whea tonu le ta oto ai lautou ngā luenga ma lautou mtawhai oi. E le fau board members il tātou malo, levan whaiwhaing whawai, levan whain whātātia, tātou sau ai lua su tolu su tau sanga taluai. Tono mtanga luenga, whalapa putonga al malo, nei leo tātou tā ua, o i tū tino e a ngai e ese le lātou whamoe moe e sosani. I le atina ino le atunu e mau mai tupe maua, ma tupe fau, tupe sosani. Paketi al tātou malo. A tātou sisira totoa iai.
E se fulu tolu public trading parties. E awhia imtanga lunga wa iai le DPS, EPC, Samoa Airways, PTO, SASAA, Samoa Housing, SIFA, SLAC, SPA, SPL, SASAC, SASASA, Samoa Water Authority, Mariutos. E lua ia public multiple parties, SLAC, Malnupifa, Mal public beneficiary bodies, ACC, Campling, LTA, Kidney Foundation, NUS, Samoa Export Authority, FESA, Mal SQA. O nei tūtino le malo, e te tau o na whātātia whainga whaavai o le tātou te iel te minni. Le wautou vai, o whātua le malo i futia wa sola māsou alu. Tātou MPE le o whātua ese mai le mea tātou saue mai le amtanga. Ai sea, o le wha solo lava le whauwhaunga po whea ngai sao iai SOE le malo. A tātou vai foi te mua sola, sa tai fono minister i board members lava le tunu. Na alua le foi leo tūlanga le nawa i teimi to na i le malo ai sea. A tonu sa iai ni lape o le tūlanga o le toe sau whawhai o minister e tai board members i te tonu o le tātou whalapa tonga. O na alua lu leo o tau si sila o se e ifo i a tūlanga o le atunu e tai te fono. Sa lo leo ato nil sfutau sanga pe a o na whail swinga lea. O le teimine nei, o lo matai tū po o ani mea lelei. O ani tūlanga whale tonu, e toi mati ai le tūlanga mo le numanai. O le mau whaavae o tātou whala po petonga nei, ina ia maua fesoasoani mo le tātou malo, public training bodies, mo le tunu. It's a trading arm o Samoa, e whai ei tūlanga whapisinisi. E o mai e company mai whawholo, ia ia lato tupe teu whawhai ngaluenga. E ma whai o na tātou ngāru lua whātasi. E ma wai tupe maua ma tupe fau. New investment, new money, new opportunity, mole tunu. O le wha moe nā. Ma o le taunu unga fo le nā e te tau no o iai. E lena o na tātou o e wha tūlanga ma whai swinga mai lea vai tau. A le taunu unga. Ia le lei sanga tonu ma ia manuia tūlanga o whaalapo putonga tau le mano. Le pa ia malu o le tātou maftanga le nei aso. E le oto iei se ese tātou nei. Tātou nei na tātou whana naui nei, whiola i nei, whainga luenga i nei, ma e o te teritonu fo, e te tanu fo i nei tātou. Ape na foi lautou si sira mai a mātou nei. O tae al nei wo tal sanga ka peneta i sui parmi tau mai tātou o. Ta sila nei tu tino sili o na whataua el tātou malo o tātou board members, te whono malwhanga ingoe ina o tātou SOE umanei. Ai sea, e te lele a whianga o Samoa i lautou ngā luenga. E te le a fianga o Samoa i auto whainga whaiunga. E te le a fianga le lei o Samoa. Pe a whai o ngā tasi le ngā luenga tau te whaia. Ma le talitonunga le tātou malo. Ma e te tau wai pe o le saunoanga le taitai o le sauninga le aso le nei. E te tau na matua i wheso tai wheu whai le lei. Le talitonunga, ma whauwhaunga, whainga whaiunga, ale malo, ma tātou board members. Whaftai tele le ngā luenga whitāli nei whia tausanga. Mei se lava o tau o tupu mai, ta maali in whailaunga wa leva o na tau tua i mea nei o board members. Batu le nganga whaftai, a malo tupu mai, ta maali in whailaunga. Fale tua matausi sa o aum ta maitai e me se usom tua whawhini. Whaftai lo tau sao le ati ngaingo le tunu.
Aftai lo to sao ta ua le whaamapueina, po whea lava le mea o lo memba il tangata I tonu, e so I umal tato malo, e moli atu le nganga whaftai, whai masui o Minister Kapeneta, Minister Langolango, mai se whionga I sui pārmia. O le whaamoe moe mo le lumanai, e le ai se me tasi e mawhai e le malo, pe a tato vau e sesi. E te tau o no ngā tusa le lei le fina ngalo e lima tai e le tato malo, ia malwhātu langana o autou fontanga, ma autou whaiunga e whaatino e le whaamoe moe. E le tau whai atu, o te tali tonuina lo tau pa ia ma lo tau mamalu a whirifiri e o mai le so, o lo inalto whaa ma le whautau tanga. O ngā whole to mai atu atoa, e tau te tau aveina I o tau tiute wha board members mo tau tiute wha te whono, e le aise ma sarsalo aise anala na whirifiri o tau. Ono le tali tonunga, o lo lava lo tau sirfia, tau ave o tātou tiute uma mo le tunu. O le tūlai o le whainga malo whirfiria, tasi lava le aunga, ia manuia Samoa. O lo mātou tali tonunga, pa ia man mamalu, o tō uma I whionga te whono me board members. O le amatanga whau le nei, mo le tātou ngā luenga, mo le lumana. Sfultolu neo vai aso, e le o toa fina ngalo le atunu. Na e tau te sila lava I le mea le tau whaafoe atu I fina ngalo o mātou ni o lau whai porkiki. O lau te talo, aua ni tō wa fia le mea le atu. Tula I o tau e whailau tō ngā luenga, ona o le atunu. Don't get involved. O le tāsanga nā. Ua mawai, le tausanga sa taitai e le tāpipi tato whainga malo. I ia le tua, whaftai le tua, o anga luenga le lei, I ia le li. O ani mea ua mātou o mai to tonu o le lei, whai ia le lei a tilin whawau. A o ani mea o mai to tonu o wha le tonu. O le whatura na o le tātou whilo ingan tai au nei. Pea whai, tātou te alolofa moni I le atunu. O mawai e whai ngā pālota, tātou wa whio mai o tau whai le ai atau o le tangata ia. Po whea lwa anga whao whai anga I lango, o le tātou wa ia te tau le nana mai le tua mo tātou. Ai ama e alona whai whirwhiringa Samoa, whirwhiringa nena. O te tāofi, e tau an tātou walo ia. Tau an tātou usta ia mo ngā solonga mo lumana. It is the government of the day that should be served well mo le manuia o Samoa atoa. Aua nei tue to soa mai fua tūlanga ia so futia wa sola maso walu e leis tātou me mawai. Awa a whai e whātau te e le taitai whono, malana komiti a ngā ele minista o loo whea ngai mautou, o te lei lopo le altato me lei mau. Nei se mea, a leo mā vai lava ma tātou tau nu ulo le tau nu unga. O le a whailwhe tēna inga tātou te le mana mia. A le whaatali me le tunu ulo manuia o le nai o tau ao mo mātou lima. O lo furi sail tu la fono MPE, ia to ala ma le latou komiti aisia e leo mautu le leia whainga whawai po le atonu me taunta oto I le MPE. O ese le responsible minister, ia ese le minister wa tauwhetu na I tu langa na po whea tonu a taunta oto il pūlenga le melea. Ma nofo ingane wha umai le mamalama na. Tauna wha manino le lei, wha ta oto le lei, la tu langa tauna iei langa tau te le mautonu wai po whena minister tau te whea ngai. Talape tolu minister ese. Ese ai ma le minister o leva ia le MPE. Ese ai ma le responsible minister, ia ma lesi minister. O le tūlanga na e te tauna wha uma le tiute le malo, whatatia whainga vai wha uma. A e le I uma le tausanga fau, o whatatia whainga vai.
ina ia ua nei toe alu lautou galuega teiteifono ma komiti on tou le lolo e po fermin stato te falongo iai taun fa maia taun fa manino taun fa mama fa sa al tulaga lava ia le faatinoga o lautou galuega o le taeao lenei po manatu e batu pea se upu falai au ma outou uma le paia ma le mamalu o tatou board members ia outou alofagia le tatou galuega mo le lumanaʻi outou vai le sau le taifaanaʻi suiga tele i tuaiga faafitauli uagaʻi mai le atunuu faafitauli e ono oo atu ai ua tatou tū le lau mea vale aafiaga o le soifua malōlōina aafiaga o tupulaga talavoi foalau fasaina aafiaga i le mativa ma le lē tagolima aafiaga o le developing o le tatou social development aafiaga o aʻoga aafiaga i le tele ma le anoanoa e faafitauli tatou tele manaumia peitai o le tatou galuega fai faatasi it's our collective responsibility e tatou te tutū ai faatasi ia uma ane lenei 5 tausaga i lo mato o balauina ia ua iai se suiga lelei ma se suiga fou mo le tatou atunuu le foi tautoga fiti atu le tatou soifua malōlōina ae tou tasilifia ua lē iloa po o fela amata ai e foi tautoga fiti atu le matagaluega leoleo latou foi matafai oi o finagalo malie po fea lava o lo e galue le taimi nei tatou komiti faatonu i outou alofagia o le faamamā o le avega mo tatou tagata ma le faamamā o le avega mo outou uma lava o lo outou feagai ma tiu te fai lua sufitu o tatou SOE uma le faatatia a lafou faletulafono e mai outou lipoti totonu o le palemene i tausaga taitasi peitai e uma atu le tausaga lenei na o le fā SOE ua oo mai a latou lipoti mo le palemene na o le tuafā out of 27 ia ma le mamalu o le tatou faalapuputoga o se luʻi le mo outou taeao lenei tatou tulafono e lei uma ane le tausaga ua uma tapena outou lipoti e fesili ma talanoa ma faasoa iai taʻitaʻi o le atunuu a le faafoga mai Samoa le tatou galuega le fai e vatulegaga faafetai tagaluega o le fesa Samoa Board Authority SROS Samoa Board ma le MPE o latou na taunu atu o latou lipoti fontaga lena uma nei le palemene ma o le luʻi foʻi lenā mo tatou uma lava taitaifono ma tatou komiti uma pe ona fai atu o le avega e tausoa ma o le avega foʻi e tatou te manatu o le mea tatau ona fai mo le manuia o le tatou atunuu o le vaega fia faamafaina le tatou feloaʻiga le aso lenei o loo outou faailoa mai lea le kapeneta oni mea tatau ona tou faailoa mai e foʻi taeao lenei auana iai se manatu e oti itua so se member outou uma o filifili e vea ma komiti faatonu e tatau ona outou faailoa ma taupu uma mo le manuia o le board o le e faigaluega ai po le alava po le alava le tuaiga board po le beneficiary board po le trading board po le alava ao le itu tāua mo le tatou malo o le iloa e le tatou malo o le tulaga le iai e tatou SOE pea no fai atu o loo taoto i nei leisi laasaga o le atinaene o le atunuu economically development of Samoa new investment ma mea toe agaʻi mai le atunuu o le taoto i aisea o i e faatino ai private partnership o le malo tatou ma e tele company lai fafo e o mai e fia paaga ma le malo tele le ofi lou ofisa le taimi lenei mo le mea o le proposal e mai atonu sa mai muamua ma tutaʻi atu ma le talia o le taimi lenei e tatala loo faitotoa any new investment for Samoa any new opportunity for Samoa any new benefit for Samoa ma o le mea na e tau ona tatou apoina
Aua nei tātou melea, aua nei tātou whapea, Samoa were left behind le swinga le usau le langi nei. Ta tala le avanoa, aisea, tātou nei pisi ma le waa, leu tātou vai le langi le tā viri mai. So much changes, good changes and bad changes. Ai tātou tilo le mem whainati na e Samoa. Digital economy, mea uma leu wha solo mai swinga ina ia tātou sui anga i le tau, ma sui le mea o lo tā vili ai atu nu te telo le langi. A whai lefe so tai New York, Singapore, Dubai, Hong Kong, ma atu nu wha pēnai le banking system. La tātou banking system teimi ni. Tai tātou o koneti sa o tātou. The World Trading Center po nisi mea aisea o le pu mo o tātou i. Nono winga e taun tātou wa vaita tala lau wa ai malau si sila ma titilo o la leisi mea mwhain tātou la laa i whafo tātou te o i mea. Ai al pui puinga taun tātou whaia due diligence ma wa ai umatangata o mai le atunu ini o tātou mautino o tangata umai o mai. Tangata o uman tātou wa ai mo le lei o le atunu. Le nganga o le wha moe whatalau latu o le kāpeneta ia malo tautala atu ma le nganga wha alo ni aso le pa iae ma le maualunga. O te lolo wai teimina nei o mai se kāpeneta e whi many board members. For the first time, ono lea e whataua o tau. A taua le wawala lata o le tātou whaina tonu. A taua le malama o le kāpeneta le meta o toi whawhita audio lea board ma lea board. Aua ne iau tau tau a vea na o tauni whale tonu o iai. Ta umai le malo le mea tauna whai. Ta umai le malo le mea batu elf sosoani e whaatino le mea na. Don't carry it by yourself. This is why the government is here. Tātou tera noa mwhasoa. Ma tala fwoi lo whai toa aua ne i oti tua se langona. Tātou whasoa le mea pito i sirina le lei. E manuia i le tunu. Watu lau whaafitai whaapitoa i lau whionga le teitei whono le tātou selection committee. E peo no whai atu. Tātou sila le lei i le whiriwhiringa mō tātou e te tau na sau whawhai e tātou board members. Tātou sila le lei fo i le whiriwhiringa o lātou e te tau na teitei whono. E teitei whono lor tangata o lau whaatusa tūsanga. It's the same responsibility as a minister. Wafo i nā le whai umai whai ungai tūlanga o mea umalava e iu i aile whontanga a le board. Paua le i o tō manatua ia e tātou whisota i pēl tūlanga e tala whenga e ima vai. I nā ua fo ine i sopo loa pe sopo utu pe lufi no tupe le tunu. A whitai ngā luenga uma pe ono whai atu whitia o sola maso walu. O la ngā luenga sa whaatino mai tula tofo le tunu o leva na vea la tōm te whono. Leva foi na vea la tōm sui o whono o komiti. Aftai la to ngā luenga o lea iai tae haole nei, tātou te o mai o le ime, tātou te muri mutai ai. Ma mea lima taita ina ele tātou ngā luenga mō le lumana. Le tau whai atu, le tau au ia lau puata ma whai ngā, pa ia o le tātou maftanga le ni aso, au tō whionga te whono, mai se fo le pa ia board members accountability is a responsibility. E le tau whai atu, nai tō te sit fia. It's all about manuia mo Samoa nei mataya. Au langona na, manatu na, o le mafuanga na, o manatu ai, tātou whatasi le aso nei. Tātou tueti mata le upenga, tātou whasoa mata le noa, a mailo tō finangalo, whalongolongo le kāpeneta, a watu fo isa mātou motu ngā afa, fau waila ia o le tātou porkalame mo le rumanai. E tātou te le tūwha maunga, e le lopo i o tātou e mua. Al whātinonga o tiute, e o maitupulanga lo le vao le tunu. I le si tangata e sau e a vea matai tei whono i le mele te sau whai e le taimine nei. Le angani me mana i o le sau le tangata e tau avel ngā luenga na e whaia se mea le lei, e pasi i le si tei whono le la rumana. A pena se la ngona o le whainga malo nei, le tatou whainga malo whiwhiria.
o le galuega lenā le matou te fai o le taimi nei o lea e ono saʻi le matou galuega ai sea o le matou te toe o mai toe auau maa toe faatū le fagā le mea lē tupu le atunuu matou le tau le pua malafo ai o le galuega i le isi faigā mālo e sosoo ma le faigā mālo lenei fai ai la le mea lea ua ou tautala atu ai ia o mai le isi faigā mālo o le lumanaʻi ua tapena mea uma auā le faasolologa o Samoa nei mataeao te lo ua leva na tatou feo laʻinei ia ia le upu le faisoo se o mea le mālo me faitele agauagau nobody worries because everybody's business is no one's business te tatalo atu le paia o le tatou mafutaga nei aso. It is your responsibility o mea outou to our government. It's yours. Feel you are the ownership of this corporation. O autou mea tō tino. O autou galuega o mea tino le atunuu le ua mai tatou o caretakers tatou e vaaia aseta le atunuu tatou e vaaia galuega le atunuu faapena foi matou lea na lai ona aʻe le finagalo Samoa ia le u matou o mai ai firifiri matou e taʻitaʻi le atunuu ia firifiri ma outou o le faamoemoe la o le tatou galu e faatasi ae faafetai mo lenei aso tatou mafuta fiafia paia ma le mamalu mauluga o le tatou mafutaga toafioga teiteifono sui ma le uma le tatou komiti lauafioga le teiteifono o le komiti ape foi toʻala ma le latou foi MPE ma le minista alofagia le atua ia maua seʻai o lenei aso i le matou faatalaʻu latu o le matou faaololo maau tasi lava faamoemoe ia manuia Samoa i loutou alofaiva ia ua lautou tofā faafomafale fautautaga auā le tauaveina outou faiva atiu te magaluega auā loutou palefeagai ma ua foʻi le soifua manuia auā le fio atu o fioga i li minista kapeneta sui palemia ia ai mai se le upu folafola lenei aso matautu ia mamana ua le galuega paia le atua manuia le faafofoga tapuaʻi mai o se tatou atunuu faafomafale auā le tapuaʻia o le tatou alofaiva fai faatasi tatou o auauna le atunuu auā se manuia o Samoa nei mataeao manuia lenei aso